Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Anak, siyak ti inam, amok. Kapot Minerva tinagan ti inak. Nga dito ti baga ni Lola. So nga sikat inak. Ngayon sa dinot ayan mo. Idrugyak na sa pulin ti inak. Sa dinot ayan mo. Pagawanin na kumanak. Kadagitiado nga nagkurkurangak kang ka. Pagawanin na kumanak. Ingkarik ini kinilulam. Nga sublianan ka. Ngay paupawitan ka. Nga may kasarsarungkaran. Imsang ko nga natungpal. Nagkaasawa, nadaan kami, titalungan na, nga isuita, digiti kakabsat mo, nga kinaduhak, ngay may ditoy. Digiti kakabsat mo. Anak, natayan ti asawa. Gusto nga, saan ko ang kabaylan ng kantiraran niya kamasakbayan na gini kakabsat mo? Dahi tatirantam. Gabutan mo nga naggraduara ko ni kolehyo babayin ti tulong ni Uncle Henry. Ken ni Lola. Ken na dumapay nga ng tulong kanya. Isong imay kayo, gabutan mo nga nagtrabaho ak kinapintas ti sweldo. Dahi tatikapunan no apay nga imay kan. Anak, uri no, pinanawang ka iti sidong ni Lolam. Adda kang kanayon iti lagip ko, adda iti kang kanayon iti puso. Mamati ka kumaanak. Kinibakpakasikan ka. Tulungam kumanak iti kakabsat mo. Tulungam kumaanak. Tapno may kandamat tinaran niya kamasakbayan. Adda man di kasinsin ko. Nga anak na Uncle Henry, kini auntie. Isuda ti rumbeng nga, umuna nga tulunga, kagsipod ta ni Uncle Henry, tinang pabasa kanya. So nga, please, nagpagpagasiyak ka. Anak ko, umasadag kayo kinimanong nyo, kahit tulungan ta nga pagpagpagasiyak kang ko, ana. Tapno, amuna tayo nga tulungan. Amuna kayo nga tulungan, tikabsat yo. Papagayam tingkay nangigan ket may salay nga paset ti pagkasaritaan ni Minerva iti Ilocos Sur. Ngayon kito mangigan ti pagkabuklan na into no alas 12:30 hanggang alas 2 into no Aldao iti DCJC Action Radio Lawag iti programa tayong Lagip Tinapalabas. Idagtultulo nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for the $1 Million Amazing Story 2025. Kada kiti agdamay itang agbibuya, pakishare dito'y live tayo. Kaya no hanton nga naka-live, kaya sunto pala pa nakabuya, pakishare, pakilike, kaya dito'y page ni Paring Ray, nga magbuybuyaan nyo ito dito'y pakipalo, ayan, ti Ray Fiesta Sentenciador Award. Kaya no ti YouTube, iti pakabuyaan nyo, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel ni Paring Ray, ag-subscribe kay kuma. Tapos di kasta, amin nga may upload. Mabuya yo. Iti page ni Paring Ray ken YouTube channel na sumrek iti notification yo. Tapos di kasta ket mabuya yo nga dagos. May sakata kayo, tikang kanayon nga agbibuya ket ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Dito Hawaii, nga nakabakasyon sa ang tama dito Lawag. Thank you. Iti panagbibuya yo, ken iti panag-share yo, panag-follow yo, ken panag-subscribe yo. Kaya dagiti agdengdengeg, bubuya takit may isang writer, agentry kayo, kada ito'y Search for $1 Million Amazing Story 2025 ni Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Kapot tatakal dagiti premyo. No siya magtagbubuya kakit adda kati abroad, mabalin na ta. Mabalin nyo tagsurat. Ipakasalitaan nyo, dagiti nambaligyan ng pakasalitaan. I-computer yo sa iyo isa niti email address ni mo tibi nga nemiruiz@yahoo.com
Wano saan kat nemiruiz123@gmail.com. So tara kami din iti nagsusurat ka na tayo. Hanyo nga ibusbuson. Ta saan tayo nga agibasa at agangan tayo agigam ti surat nga agibasa. Iti screen ti computer ti pangipanan tayo dahil basahin tayo. Aya? Tapno na pimpinas ti para kabasa tayo. Okay, dasakal iti premyo. Oh, 50,000 pesos ti grand winner. 30,000 pesos the first runner-up. The second runner-up get 20,000 pesos. Third runner-up get 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Aga po amin dito kini paring Ray Pesta. Kabsat iti pa-premyo. Iti lagip tinapalabas. So nga, agsurat kayo. Ken kanayunan nyo ti dumngeg. Iti program at nga lagip tinapalamas. Agbuya ti Facebook. Iti page ni paring Ray. Ken YouTube na. Ni paring Ray papagayo. At ito naman, manong yung Nemi Ruiz. Agad aging ganto manen, ito sa baling video na may upload, may pabuya, ito yung page kan YouTube.